musho yela Afrika Tshipembe loko vena mtshelesi ndiko batanganedza ka tshiṅwe tshipidi tsha mbekanyamushumo ya rodigeta anoko batanganedza ndi masipidi tshiri nṋe na vhone kha ri vhe roto vha zwino swika tshitoro awara ya vhuṱahe vhunzhi ha vhaswa vha nga to dzula fhasi navho vha vhusa nga pulani dzavho siani ḽa masheleni vhunzhi havho vha nga si tende vha ya hanedza vha ri zwo nga zwo dzula zwavhuḓi nga maanḓa mara ngoho roṱhe ri a i ḓivha uri vhunzhi ha vhaswa ri khou baleliwa a ri na nḓivho fhedzi a zwo ngo khakhea u takuwa wa amba uri ai nṋe thi khou pfhesesa siani ḽa masheleni uri zwithu zwanga zwo dzulisa hani nṋe ndi khou balelwa u ḓilanga nga nṱhani uri ndi khou tama u ḓitakadza nda dovha hafhu nda tama u vhulunga tshelede zwino namusi ndi tshilisi wa Phalaphala FM ro ḓigeḓa na Percy Singo. Percy Singo ndi civil engineer fhedzi u na dzangalelo nga maanḓa siani ḽa zwa masheleni vhunzhi hashu ri muḓivhela fhaḽa kha zweludzi zwa vhudavhidzani musi a tshi khou eletshedza vhathu vho yaho nga u fhambana nga maanḓesa vhaswa nga mafhungo o vhulunga masheleni no vhona uri vha nga vha na vhushaka havhuḓi hani na masheleni. Percy ndi khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa madekwana muhashi na vhathetshelesi 086002503 kana vhathu ya shumisa Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM ri na nomisi yoṱhe kana vha shumisa Twitter vha ṱoḓa Phalaphala FM ri na nomisi yoṱhe ri live kha vhaḽa vhane vha tea uri vha khou thetshelesa arali vha tshi ṱoḓa uri vhonai vha tea vha ri lavhelesa fhaḽa na kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri na nomisi yoṱhe mbudziso dzavho ndi dza ndeme mutshilisi wa Phalaphala FM vhone vha songo tenda uri ro vha dzudzanyela mbekanyamushumo ya vhuḓi ngorali i swike magumoni vhone vha songo vha tshipiḓa tshayo vha tshi tou zwiḓivha zwavhuḓi vhuḓi uri vhone vha na thaidzo ya masheleni zwino hetshi ndi tshone tshikhala tsho ri vhone vha kone u thusalea ri tshi lavhelesa masia oyo ngo fhambana ri tshi lavhelesa masheleni zwo leluwa nga maanḓa uri nṋe ndi kone u amba na muthu musi ndo thoma nda muḓivha ḓo ni ṱalutshedza nga uri ni bva ngafhi na gudela mini tshikoloni u swika na musi nṋe ndi na Percy Singo ndi bva Mukumbani mara ndo alutshela Shandima and then ndo aluwa nga maanḓa kerekeni ya Muligwa hafhaḽa ndi tshi khou dzhena kereke ya Muligwa hanefhaḽa Venḓa nda ṱuwa nda ya tshikoloni nda ya dzhena yunivesithi ya Havha nda gudela hone civil engineering nda fhedzisa vetse kha ndi tshi khou ita masters in civil engineering and then zwino ndi ita zwo ṱuṱuwedza vhathu nga dzi tshelede kushumisele kwa dzi tshelede kufarele kwa dzi tshelede na u shumisa muholo wa u thoma side business dzangalelo ḽa u ṱuṱuwedza vhathu kha masheleni ḽo thoma ngafhi zwavhuḓi zwo thoma kerekeni ngori nṋe nda aluwa mianga vha single parent wa mubebi a dzula a yeṱhe so vha tshi ṱuwa na nṋe nga maanḓa badi kerekeni nda thoma u pfha hone nga masheleni ngari ndi tshi thoma u shuma nathi havhaḽa vhathu vhe vha thoma u shuma vha ita mimistake minzhi minzhi vho no ita mimistake vha kona u shanduka vha ri zwino ndi khou shandukisa zwithu nṋe ndo ri ndi tshi tou thoma nga muholo wa u thoma nda vha ndi khou seiva u bva hanefho u swikela ṋamusi ndo vha ni khou tou hola kathi ndi zwo tendelwa na u vhusa mara ndo no vhona uri vhathu vhanzhi kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha tshi khou sumbedza uri ini ri ni vhulunga 15,000 ro thoma nga u vhulunga 15,000 rand kha ikonomi ine zwithu zwa khou konḓa nga u rali no ndi tshi thoma nda ndi tshi khou hola 6,000 over in service training so ndi tshi khou hola 6,000 nda ḓivhudza uri ndi khou ḓo seiva 3,000 nda i seiva for ṅwaha woṱhe ṅwaha u tshi fhela nda ndi na something like 36,000 so vha thoma so nda continue miṅwaha nga miṅwaha miraru fhedzi na ndi tshi khou renga goloi yanga yo thoma ndi tshi khou i renga cash through savings so zwa continue swikela ndi tshi 2015 ndi tshi ri ndi khou ngo renga nnḓu yanga yo thoma nda renga nnḓu yanga yo thoma mara ndo dzula ngadeni nda ḓivhudza uri no kha ndi thome save uri ndi badele off nda sa zwifuni zwa zwikolodo so nda thoma u save 15,000 from 2015 u swika 2018 nda na iṅwe tshelede yo swika vho 520,000 nda i dzhia nda swika nda badela off nnḓu yanga yo thoma so ndi hone vhathu vha thoma u mbudzisa uri ni khou zwi konisa hani zwo seiva nda thoma u shera na vhangana ndi tshi bva hanefho nda shera kha dzi social media u swikela Percy ndo zwo leluwa nga maanḓa uri muṅwe muswa a tshi khou amba ndiri ndi khou thetshelesa ndi si khou ḓivhudza uri nṋe hafho ndi tshi hola 2,000 ndi nga si zwikone so ndi khou ḓo ḓivha uri na na miṅwaha mingana ngori rine sa uswa ri ḓo ri heiḽa 6,000 a tshi hola khamusi o vha na miṅwaha minzhi zwino ndi nga zwo vha na nḓivho ndi khou ḓo ḓivha uri na miṅwaha mingana na miṅwaha ya 23 ya 23 mara ndi vhona ungari mafhungo malwane ndi uri u gude u tshi kha ḓi vha muṱuku the more u tshi kha ḓi vha muṱuku u tshi khou guda u tshi aluwa zwi amba zwo no vha kha iwe u tshi vho kona u tshimbila ngazwo zwa vha simple uri u zwi ite u ya phanḓa so zwine wa nga amba ndi mafhungo aneyo uri ndi nnyi ane a vha responsible u gudisa muthu fara masheleni kha nṋe ndo vha ndi
ndi ngari na ndi like uri ndo zwi wana kerekeni ende nga si sumburi ndi gai une muthu a khou tea u guda hone nga masheleni uri ndi hayani na ndi tshikoloni na mara nṋe ndi soko vhona ungari ndi muṅwe na muṅwe ane a vha hone mubebi u khou tea u gudisa ṅwana nga masheleni kerekeni ri khou tea u pfa nga masheleni na tshikoloni u khou tea u vha na vhathu vhane vha ri gudisa nga masheleni uri ni tshi aluwa ni vhe ni na nḓivho ine na nga kona u i shumisa ya ni vhea ine na advantage azwina ndavha uri muthu una vhugai ndi khou vhona ungari u vhulunga tshelede muthu wa soko vhulunga nene ṱhukhu ni avha nayo zwone ya ndi zwone ende ino mbekanyamushumo ri swika magumoni mushumiswa Phalaphala FM nṋe na vhone ri ḓo takuwa hafha ri tshi vho vhulunga masheleni ane ra vha nao a ri nga ḓo ita tshiri vhaswa ri khou tshimbila nga soft life na zwifhinga muthu ya fuminete ndi vha kha vhare mara kha ri tshumbe ri prenga pa musi ri tshi vhuya Namusi Ri a guda dipfeni na mutakalo ḓuvha na ḓuvha musi munwa ugambu wami herbal remedy ugambu wami i thusa nga malwadze a fanaho na diabetes mutsiko wa malofha arthritis zwilonda ulcer tswio warts piles na thaidzo dza vhafumakadzi u engedza dzangalelo ḽa vhudzekani u takusa CD4 cow u sa fara kholo thaidzo dza lukanda i wanala mavhengeloni yoṱhe a Boxer Superstores u wana zwinzhi nga vhuḓalo fonelani 082 573 5443 gambu wami sa sinda sonke kha vha ite mbadelo dzavho vho tsireledzea nahone vho ḓigeḓa musi vha tshi renga TV license zwino nga sisteme yashu ntswa yo tsireledzeaho ine ya vha na one time pin OTP na u kona u ita tsheo ya u ṱanganedza OTP yavho nga SMS kana email vha kona u ita mbadelo yavho vho tsireledzea na zwenezwo u engedzwa tshumelo ya capture hu ḓo vha tsireledza kha u rumelwa milaedza vha sa i ṱoḓi na u tshuwa zwidodombedzwa zwavho nga TV licenses vha nga ḓiphina nga u ṱalela mbekanyamushumo dzavho dzine vha dzi funesa kana filimu dzine dza vha dza ndeme khavho kha vha wane yavho namusi kha vha dalele www.tvlic.co.za Ṅwedzi wa Fulwi ndi ṅwedzi wo livhiswaho kha u pembelela vhaswa hu tshi humbula vhaswa vha 1976 vhe vhalwa na muvhuso wa tshiṱalula vha vhea vhutshilo havho kha khombo vhalwa vha tshi lwela mbofholowo na pfanelo dza pfunzo ya u lingana kha hono ṅwedzi wa vhaswa kha ri ṱuṱuwedzane u ḓisikela mishumo ri eletshedzane u ṱutshela zwidzidzivhadzi ri pembelela ṅwedzi wa vhaswa Phalaphala FM Phalaphala FM rinanu misi yote Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM Fumimbiri wa minete ndubva kha vhara ya vhumalo ndi Phalaphala FM ya kabrasi ya kasho yela vhukasi pembe matena musika mbekanyamushumo ya rodigeda na Percy Singo u khou ri eletshedza na musuri na zwikonisa hani uri nani a ḓiwana a tshi khou vhulunga ngori nga zwileludzi zwa vhudavhidzani u vha khou ri sumbedza zwinzhi nga maanḓa a tshi ri ha nṋe nda vhulunga masheleni mangafha ndi ri hai a zwi nga si konadzea uri hoyu u ṅwedzi wa vhaswa na riṋe sa vhaswa zwi ri balele arali no zwi kona riṋe zwi ḓo ri balela kana vhasungwangwa 086 3022503 tshi ḓo swika tshifhinga tshine na vhone vha ḓo muvhusa mbudziso iṅwe na iṅwe ine vha vha nayo vhala kha Twitter ri hone na phala kha Facebook ri hone vhasungwangwa mutshilisi wa www.phalaphalafm.co.za Percy kha ri ḓo lavhelesa inu muṋe nga nḓivho yaṋu no no shuma na vhathu vhanzhi vho yaho ngo fhambana nga maanḓesa na vhaswa ni khou vhona riṋe sa vhaswa ri tshi khou kona na u vhulunga masheleni ni khou vhona ri na vhushaka havhuḓi vhaswa vha khou baleliwa u vhulunga masheleni nga maanḓa ngori vhathu vhanzhi vha ṱoḓa zwithu zwo ṱavhanya and then arali ni tshi khou ṱoḓa u vhulunga masheleni ni tea u vha ni na mbilu yo lindela ngori ni ḓi thoma ni khou seiva nga zwiṱuku a u thomi u tshi seiva 15,000 u ḓi thoma u khou seiva 3,000 mara tshifhinga tshi khou ḓiya ya vha i khou aluwa tshelede u tshi khou seiva mo mara ndi khou vhona ungari vhathu vhanzhi vha khou balelwa ngori vha ṱoḓa zwithu zwo ṱavhanya and then hezwiḽa zwine wa ri panga ni 1,000 i ḓo vhuya i 5,000 pyramid scheme nga murahu ha tshifhinga nyana iḽa pyramid scheme yawa then na sala ni sina tshelede vhathu vhanzhi vha fhedza vha khou dzhena na kha zwikolodo zwine na wana muthu muswa muṱukuṱuku ono vha na vho matshonise vhanzhi ni na matshonise muthihi ane ni humbela kha i tshelede na ya na badela muṅwe matshonise ni tshi fhedza u badela u matshonisa ni khou tea u humbela tshelede iṅwe yo tshila ngayo na sala no no vha kha nyimele ine ni vha ni khou dependa nga kha vho matshonise ende vho matshonise vha khou ṱoḓa dzi return nnzhi uri ni tea u vhuisa na interest ya 40%, zwine zwa khou amba uri arali ni tshi hola 10,000 ho ṅwedzi next month ani tsha hola 10,000 ni khou holela 10,000
minus 40% ya tshelede na no koloda yone. So na mafhungo ane a zwidzidzivhadzi vhathu vha ḓipanga badi kha zwidzidzivhadzi vha fhedza vha si tsha kona u seiva ngori ni kha zwidzidzivhadzi no no dzhena nga ngomu ni fhedza ni tshi vho rengisa na dzi TV na dzi furniture dzaṋu dze na renga, so ni nga si kona u seiva ni kha zwidzidzivhadzi. Na zwithu zwa dzi relationship ndi vhona unga relationship nthihi ya ḓura mara arali ni na dzi relationship nnzhi ni ḓo baleliwa u seiva tshelede. Ndi ngo mu for Percy uri mini vhewe u khou vhudza vheiwe zwithu uri vheiwe ni kone u vha na vhumatshelo ha vhuḓi ri tshi lavhelesa siani ḽa masheleni uri ni kone u vha na vhushaka ha vhuḓi na masheleni. Fhedzi no sumbedzisa uri hai sa vhaswa a ri khou vha na vhushaka ha vhuḓi na masheleni nahone a ri khou kona u vhulunga masheleni. Fhedzi vhaṅwe vhaswa vha ri hai ri khou ni pfha uri ni khou amba mafhungo a zwidzivhadzi, ni khou amba mafhungo a zwa u dzhola. Nṋe na u dzhola thi dzholi, nṋe na zwidzivhadzi thiho khazwo, mara hu na zwine ndi tou pfha uri ndi a fanela u zwi tou fana no thusa hayani. Zwa zwino vhathu vha zwi vhidza uri ndi black tax. Havha na zwithu zwine muthu u khou hola tshelede ende tshelede yawe i khou fhelela kha zwithu zwine ene u funa u vha khou zwi ita uri a tshile. Zwithu zwo fana na u renga muḓagasi, zwiḽiwa, ri nga tendelana musi uri zwithu zwi khou ḓura. Avo vhaswa ni khou ri mini khavho ngauri vha ri ri khou ṱoḓa u vhulunga masheleni mara khaedu dzo ḓalesa ende a si khaedu dzine ri khou pfha unga ri nga kona u sokou vuwa matshelo ra dzi shandukisa, mara ri khou ṱoḓa u vhulunga masheleni, ri khou ṱoḓa u vha na vhushaka vhuḓi na masheleni. Ya ndi zwone hu na dzi khaedu dzine dza pfhala dzo no nga black tax naho nṋe ndi sa funi u tou i vhidza uri ndi tax ngori ni vha ni khou thusa vhabebi vhe vha ni alusa. So mara nga nḓila eneyo ndi mafhungo uri u khou tea uri u zwi manage zwezwiḽa uri ni vhe muthu ane ni a kona u vulea hayani na vha vhudza uri nṋe a thi khou tou hola tshelede nnzhi ndi khou hola 10,000 iṅwe i khou ya gai iṅwe i khou ya gai ine nda nga kona yone ndi 2,000 and then arali nda vha fhe 2,000 ndi khou humbela uri vha i fare nga nḓila ine ya ḓo swika ṅwedzi u tshi fhela uri ndi vha fhe ṅwedzi u ḓaho uri ndi kone u save at least 1,000 randa fhedzi. Mara na zwiṅwe zwine wa nga ita zwone ndi zwezwi zwa u thoma dzi side business uri nṋe sa nṋe ane nda vha fanela u ita zwa dzi property. So arali ndi tshi khou ri hu na vhathu hayani vhane vha khou baleliwa ndi nga ri room tharu kha property dzanga tshelede ine ya ḓo dzhena yone ndi ḓo isa hayani. Arali ndi tshi khou rentisa room nthihi nga 3,500 that's like 10,500 ine nda nga kona u isa hayani ya thusa hayani. Yeah. Mara vhunzhi ha vhaswa vhane ra khou amba navho zwa zwino ndi vhaswa vhane vhori a vha tu vha na masheleni manzhi haya o swika hafho. Fhedzi no sumbedza mafhungo a uri mafhungo ndi a u langula, kulangulele kwa masheleni nako ndi kwa ndeme nga maanḓesa. Kha ri ḓo lavhelesa uri ri tshi ri kulangulele kwa masheleni ri khou amba mini nga maanḓesa ngauri nṋe ndi na milaedza ine ndi tshi i wana i tshi khou bva kha bannga yo amba uri hai ndi uri vhugai percent kha muholo waṋu zwi sa khathali uri ndi vhugai ni dzhia percent ngafha na i shumisa u itani. Zwino nga inwi ane na vhori ni shuma nga u eletshedza vhathu nga zwa masheleni ni ri percent ngafha hani kha muholo wanga ndi fanela u isa ngafhi, percent ngafha hani ndi fanela u isa ngafhi. Thi ri khou lavhelesa kulangulele. A thi tou funesa zwo amba nga dzi percent uri percent ngafha ni khou tea u ya vhugai ngori vhathu roṱhe ri na mavhaka o fhambananaho. Dzi responsibility dza muṅwe a dzi fani na dza muṅwe 10% a nga si kone. Muṅwe a edzisela nṋe ari ndi khou ngo save 15,000 a nga si kone u i save ngori hune a bva hone a u fani na hune nṋe nda bva hone zwine ra khou ita zwone vhutshiloni a zwi fani. So zwa khwine ndi u ḓisedza iwe muṋe wa check uri ndi tshifhio tshithu tshine nda khou tshi ita tshine nda khou tambisa tshelede khatsho. Kha muṅwe tshi nga vha tshi founu, hu na dzi founu dzine na wana ni khou renga founu yo no ḓura badi ine hu sina nidi uri ni vhe nayo heiḽa founu. Arali na ḓivhudza uri no hei founu ndi khou ḓo i badela off, ndi tshi fhedza i badela off a thi khou ḓo tshentsha nda renga iṅwe ntswa, ndi khou ḓo dzhia tshelede yenda ndi khou badela founu nda isa savings. Ngori u save u nga ri ndi zwithu zwivhili, ndi musi u khou dzhia tshelede ine ya vha kha dzi expenses dzau u tshi khou isa kha u vhulunga. So u vha u khou fhungudza dzi expenses u tshi khou isa heiḽa tshelede u tshi khou isa uri i vhe kha saving. And the moment muthu a tshi ri ndi khou ngo save u vha khou amba uri ndi khou ngo shandukisa vhutshilo hanga. So ni a wana vhathu vhanzhi vha tshi ri ndi khou ngo save kana ndi khou balelwa ngo save, na muvhudziso uri no no ita mini kha vhutshilo haṋu u shandukisa zwithu zwa vhutshilo haṋu. Na wana uḽa muthu a songo shandukisa tshithu mara u khou ṱoḓa u vhona a tshi vho kona u save. So ni tshi ri ndi khou ngo save ni tea u vha ni willing to sacrifice tshiṅwe tshithu uri hetshi tshithu ndi ḓo tshi sacrifice uri hei tshelede ye yavha i khou ya hafha i ya hangei khou save. Kha ri lavhelese inwi ni ri no no fhedza u badela zwikolodo, vhunzhi ha zwikolodo zwaṋu
sa vhaswa ri zwikolodoni mani Percy ndiri ndi dzi loan ngafha ndi dzi goloi ndi dzi mindu ndi ndiri zwikolo na zwiambaro ri nazwo ende nṋe ndi vhona unga ri sa vhaswa ri songo haṱuliwa kha ri to thusiwa uri ri kone u bva zwikolodoni ino zwikonani u bva zwikolodoni zwaṋu ri sa khou lavhelesa uri kha musi nani tshi khou hola vhugai ngauri ndi soko to vhona unga ri zwa zwino ndi vhupfesesa unga ri zwi a konadzea na musi arali muthu a tshi khou hola tshelede iṅwe na iṅwe ine vha khou i hola. Okay, nṋe kha nṋe ndi ngori ndi dzula ndi na dzi puḽane dzo uri ndi khou ngo ita mini next year ṅwaha u ḓaho, so hedziḽa dzi puḽane dzi ita uri zwiṅwe na zwiṅwe zwine nda khou ita zwone ndi vhe ndo sedza kha uri ndi khou tea uri hetshiḽa tshithu tshi bvelele. So arali ndo ḓivhudza uri ndi khou ngo fhaṱa nnḓu yo rentisa ṅwaha u ḓaho, ndi mbo ḓi ita uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda vha ndi khou ita tshone ndi tshi wana tshelede, iḽa tshelede ndi khou tea u vha ndi khou i vhea uri i hanengei kha u fhaṱa matshelo. So ndi vhona unga ri na vhathu vhanzhi vhane a vha na kuvhonele kwa matshelo. Tshiṅwe na tshiṅwe tshelede iṅwe na iṅwe vhane vha i wana khayo vha vha khou ṱoḓa i shumisa ṋamusi, mara arali na vha na goal tshipikwa tshori ndi khou tea u bveledza hetshi tshithu zwi a ni thusa khou seiva uri ndi khou seivela hetshi tshithu. It's like ndi tshiṅwe tshithu tshine na vha no sedza tshone uri ndi tshi khou vhea tshelede ndi khou i vhetshela izwi, mara ni si na tshipikwa tsho uri ni khou vhetshela mini ni a fhedza ni khou i shumisa nga nḓila i si yone heiḽa tshelede. mara ri vhaswa Percy ndi khombo uri tshiṅwe tshifhinga tshelede ḓo ḓivha yo swika nda ḓi hu khou ḓa iṅwe thiṅwe dzo ḓaho hu khou ḓa iṅwe ende u vhulunga tshelede zwi ḓi tonga musi muthu a tshi khou ḓivhudza uri zwa zwino ndi khou ḓo thoma u ḽa nga nḓila yone yo teaho, u sokou pfha uri ndi ḓo thoma matshelo ndi ḓo thoma matshelo ḓo ni rifha tshiṅwe tshiphiri. Nṋe ndi khou pfha ungari a thi ngo kona u tou pfhuka zwavhuḓi, ndi khou zwi pfhesesa uri muthu u funa u vha na dzi pulane mara ni vha ni khou tou itisa ni tshita ni noṱhe a ni bvi a ni u dzhaiva na vhaṅwe vhana ni muswaḓe. Ndi zwezwo tou zwi langa, ndi vha ndi khou ḓi ita zwiṅwe zwithu mara wa ḓi langa iwe muṋe. U nga ri u seiva ndi u langa vhutshilo hau, arali wa kona u langa vhutshilo hau u ḓo kona u langa tshelede yau. A si tshiṅwe na tshiṅwe tshithu tshine wa tea u tshi ita arali u tshi khou pfha vhathu vha tshi khou ri ndi khou ita itshi, iwe muṋe u tea u ima kha zwo uri ndi khou ṱoḓa uri ndi bveledze itshi, so ndi nga si kone u ita itshi ngori ndi khou ngori itshi tshi vhe hone. So u tshi khou ngo seiva u nga ri u tea u vha na vhutshilo vhuḽa vho sacrifice uri ndi mafhungo o tou sacrifice miṅwaha miṱukuṱuku uri miṅwaha i ḓaho ndi kone u afford hezwo zwithu. Ri tshi vhuya mutshitshisi wa Parapara FM ndi khou ṱoḓa uri lavhelese avha vhaswa vhane vha vha uri vha kha zwikolodo uri u thoma u tou zwi itisani na ni khou tou shumisa uri ndi ḓo vhea vhugai nda tou zwi itisani ngori dzi khou vhuya nga maanḓa. 2 wa minete ndi bva kha vhora vhumalo kha ri thome ri fhire ngafha. Phalaphala FM yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365 Craig Hall 2024 kana ga email kha bccsa@napsa.co.za. u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Phalaphala FM rinanu misi yote rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM. ro ḓigeda Namusi na Percy Singo ane a khou ri eletshedza siani ḽa zwa masheleni na vhone mutshitshisi wa Parapara FM vho ṱanganedzwa vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo kha vhe kha Twitter kana kha Facebook kana vha shumise YouTube vha ṱoḓe Parapara FM ri na misi yoṱhe vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhudzisa vha ḽa vhona uri Miss P nṋe ri tou funesa u founa hayi vho ṱanganedziwa 086 0002503 ndomba mafhungo a vhaswa one vho ri vha zwikoloni kha ri ḓo lavhelesa zwithu zwine zwa nga ri thusa sa vhaswa uri ḓi wane ri tshi khou vhulunga masheleni. Ndomba mafhungo uri inwi sa muswa no ḓivhudza uri na zwiṅwe zwithu zwine a ni nga ḓo ḓidzhenisa khazwo nga nṱhani uri vhaṅwe vhathu vha khou zwi ita. Kha ri ḓo lavhelesa vho zwiṅwe zwa zwithu nga nṱhani uri vhaswa vha zwikolodoni hezwo ri nga si vhe ra ṱwa ri khou zwi shavha i tou vha ngoho. Ya ndi zwone u na zwithu zwinzhi zwine wa nga shumisa zwone u ḓi thusa u seiva. Tshiṅwe tsha hone ndi u vhea tshelede kha dzi account dzine a u koni u i dzhia heiḽa tshelede ngori vhaṅwe vhathu vha balelwa uri vha na tshelede vha khou i vhona vha i litshe ro ralo. So ndi khwine u khou vhea tshelede kha dzi account dzedziḽa dzo no nga vho 32 days notice, 7 days notice dzine dzi a u gudisa discipline uri u vhe muthu a re discipline ngori arali u tshi khou i ṱoḓa u tea u ita notice wa lindela 32 days i tshi ḓa 32 days i tshi sala i tshi swika u vha no hola vhukati ya 32 days u sa tsha i ṱoḓa. So zwi a u gudisa nyana kufarele kwa masheleni.
kha ḓo lavhelesa tshikolo ndo vhuya nda vhona no ṅwala zwa uri inwi musi ni tshi renga goloi kana nnḓu ho swika he na vha ni tshi khou badela mara na mbo ḓi ya na vhulunga tshelede matungo ni tshi vhulunga ḽa masheleni na tu ya na badela tsha tshikodo tsha nnḓu na tshi fhedza na vha ni tshi khou sumbedza uri arali ni vhena ni tshi khou ḓi tou badela kha iḽa miṅwaha ye na vha ni tshi khou vhulunga tshelede ngayo na ḓo vha ni songo tshi fhedza tsha tshikodo ngori no uri ni tshi humela banngani kha miṅwaha miraru na wana ni tou fhungudza kana nga 10,000 ḓo ni ri ṱalutshedza etsho tshiṱori. Okay, ndi tshiṱori tsha 2015 tsha musi ndi tshi renga nnḓu yo thoma ndi tshi swika ndi tshi renga iḽa nnḓu ndo i renga nga 522,000 nda ḓivhudza uri ndi khou ḓo saiva 15,000 for miṅwaha miraru uri ndi i badele off. Ndi miṅwaha miraru i tshi swika nda vha ndo no fara 520,000 kha akhaunthu yanga ndi tshi ya banngani ndi tshi ṱoḓa settlement amount uri ndi ifhio tshelede yo sala uri ndi i badele nda wana hu 512,000 zwine zwa khou amba uri for miṅwaha miraru nda ndi khou badela 5,850 ṅwedzi muṅwe na muṅwe mara tshelede iḽa ya tsa fhedzi nga 10,000 and arali wa calculator uri 5,850 times 12 times 3 ndi 210,000 zwine zwa khou amba uri 10,000 yo ya tshikolodoni 200,000 yo ya kha dzi interest and then hezwo zwo itea nga nṱhani uri ndo saiva tshelede ndi tshi khou i vhea kha dzi 7 days notice arali ndo dzhia 5,850 ye nda ndi tshi khou badela yone nda i ṱanganyisa na 15,000 ye nda ndi khou saiva yone nda badela banngani hu 20,580 hetshiḽa tshikolodo nda ḓa ndo tshi fhedza nga 2 years 6 months instead of 3 years zwine zwa khou amba uri nda ḓa ndo saiva 15,000 times 6 plus 5,850 times 6 ine ya vha 120,000. Mara i nḓivho khezwi riṋe ri tshi tonga riṋe a i ri vhudzi ini no zwi wana ga hezwo zwithu. Zwezwi ndi tshi khou thoma u takalela zwa dzi tshelede ndo mbo ḓi thoma u ita zwo vhala no ḓi gudisa nṋe muṋe nga dzi tshelede zwiṅwe ndi zwezwi zwa musi ni khou tshila ni khou guda nga ini muṋe nga experience yanu ngori zwithu zwinzhi zwine nṋe nda gudisa vhathu ngazwo nga dzi tshelede ndi zwithu zwe nṋe nda zwi ita na mistake ye nda ita uri vha gude khayo vha sa tevhedzele iḽa mistake. So arali muṅwe muthu a tshi khou renga nnḓu zwino a ri khou ngo saiva uri ndi badele off ndi nga mu vhudza uri no ni songo shumisa strategy tshe nda shumisa tshone ngori ni ḓo luza tshelede ini shumisani itshi tshi u badela mo kha tshelede ye na ni khou tea u badela yone ndi yone ni tshi ḓo ṱavhanya u badela hetshiḽa tshikolodo not kha tshikolodo tsha nnḓu fhedzi na kha dzi goloi na kha zwiṅwe zwikolodo zwoṱhe arali ni khou ngo vhulaya dzi interest ni tea u badela mo then arali hu nnḓu ine ya i khou ita ni khou badela 5,000 arali na badela 1,000 fhedzi mo heiḽa nnḓu ni nga i fhedza nga 15 years instead of 20 years agreement just ngo badela extra 1,000 you say ni vha no ḓi saiva for 5 months for 5 years. Vhunzhi ha vhaswa ri tshi sa ri tshi ha matshonise ndi ngauri vha ri humbela zwikolodo banngani vha ri dzima ni ri mini ngayo mafhungo? Sometimes ndi vhona ungari bannga i vha i khou tsireledza riṋe ngori tshikolodo tshi tonga tshienda arali na renga tshienda tsha size si yone ni nga vha ni khou ḓivhaisa kana tsha tshimbila tshi tshi khou vulea so zwi important uri ni tshi dzhia tshikolodo ni dzhie tshikolodo tshine na ḓo tshi kona so dzi bannga dzo no vha na dzi system dzine dza check uri ini ani koni u afford itshi tshikolodo no na vhathu vhane vha mpfuinela na muṅwe wa vhuya a mpfuinela wa mungana ari ndi khou ngo shumisa pay slip yanu u dzhia tshikolodo wa zwi vhona uri zwo khakhea hezwo zwithu ndi musi ni khou ṱoḓa tshikolodo tshine ndi tshihulwane kha muholo une na vha khawo arali ni khou ṱoḓa itsho tshikolodo ni khou tea u focusa khou alusa muholo wanu uri ni kone u tshi swikelela. Ḓo no ri eletshedza vho dziṅwe ngeletshedzo dzine na khou ri ni tshi dzi lavhelesa na vhona uri ni sa vhaswa ri tshi khou ita phoso khadzo ri tshi lavhelesa masheleni nga maanḓa? Okay, hu na dziphoso nnzhi dziṅwe dziphoso ndi mafhungo anea a mitsiko uri hu na mitsiko ine ya bva kha vhathu ya musi no fhedza tshikolo vha vha khou lavhelela uri ni khou tea u tshimbila nga goloi ya so arali ni civil engineer ni khou tea u tshimbila nga goloi ya so arali wa kona u kunda mitsiko yo raloho u ḓo kona u saiva tshelede ndi mafhungo u ḓivhudza zwori a thi khou ḓo tevhedzela zwine vhathu vha khou ṱoḓa ndi tshi ita zwone ndi khou ḓo tevhedzela zwithu zwine zwa ḓo nthusa kha uri ndi swikelele kha zwine nda khou ṱoḓa u ita zwone so na mafhungo a mutsiko une wa tou ḓiṋea iwe muṋe arali wa aluwa nga maanḓa u tshi khou tambula nga maanḓa u tshi thoma u wana tshelede u vhona u nga ri ndi khou ṱoḓa u vha sumbedza uri zwino ndi vho shuma ende u vha sumbedza uri u vho shuma ndi u renge hezwiḽa zwittu zwine a zwi na mushumo zwithu zwine zwa khou loser in value ngori zwithu zwo no tonga dzi nnḓu zwithu zwo no tonga dzi share ndi zwithu zwine a ni tshimbili nazwo ni tshi khou ḓa studio so ni vha ni khou ḓa ni si na dzi nnḓu dzaṋu a huna muthu ane a zwi vhona uri ni no bvelela u swika ngayo ngori a ni tshimbili nazwo
so zwi fhedza zwi khou ita uri vhaswa vhanzhi vha ḓidzhenise kha zwikolodo zwine zwa ita uri vha vhoniwe ungari vho bvelela vha sathu bvelela. Tsho swika tshifhinga 086 002 503 kha vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ndi khou ṱoḓesa vhaswa vhane vha vha uri vha na tshenzhemo vhane vha vha uri vha khou pfha uri MSP rine ri na vhushaka havhuḓi na luthi na masheleni. Ni to ri ṱalutshedza zwavhuḓi uri ndi mini tshine tsha khou ni kundisela uri ni sa vhe na vhushaka havhuḓi na masheleni. Kana ni shumise Twitter @MSP_DJ kana ni shumise Phalaphala FM ri na misi yoṱhe ndi hafhaḽa kha Facebook. Vha songo ṅwa mutshilisi wa Phalaphala FM ri live vha dovha ri doba hafhaḽa kha www.phalaphalafm.co.za YouTube nahone ri live kha ri bve Phalaphala Lokobela ai apo sumbedzo sana muthu ndi afhira 086 002 503 Phalaphala Percy zwezwi ro lindela vhathetshelesi vha tshipiḓa tshinyambedzano yashu ndi khou ḓo ri lavhelesa mafhungo hayani na khou amba a mitsiko ri khou amba na vhaswa na vhori vhono vha nga ngomu u khou thetshelesa zwino uri Percy u khou amba zwa vhukuma ndo no rwiwa nga mutsiko ndo dzula na dzi mini zwa madzina na zwi mini uyo muswa zwi a konadzea na uri a rembuluse vhutshilo hawe a ḓiwana a tshi khou fara afho hune ini na vha hone. Ya zwi a konadzea ndi ane mafhungo uri arali na ḓiwana ni dindini litshani u gwa ni tshi khou continue ngori arali ni zwikolodoni litshani u dzhia zwiṅwe zwikolodo ni focuse kha uri ndi badele izwo zwikolodo mara zwikolodo zwo fhambana na zwikolodo zwavhuḓi zwine zwa nga ni thusa u alusa bindu ḽaṋu kana u thoma zwiṅwe zwithu zwavhuḓi havha na zwikolodo hezwiḽa zwi si zwavhuḓi so ni khou tea u tsheka uri etshi tshikolodo tshine ndavha natsho ndi tshikolodo tsha hani arali u tshikolodo tshine a tshi ni pangeli tshelede no square na tshi dzhia tshelede kha ini ni a zwi ḓivha zwa uri a si tshikolodo tshavhuḓi mara arali ni tshi khou ya na dzhia tshikolodo na fhaṱa dzi rumu dza 10 dzi rumu dza ni itela 30,000 arali ni khou rentisa nga 3,000 na ḓivha uri tshi tshikolodo ndi khou tea u badela only 10,000 zwi khou amba uri no ita profit ya 20,000 ndi tshikolodo tshavhuḓi tshine ni nga kona u tshila natsho ngori tshi a kona u ḓibadela tsha ni sia na profit ine heiḽa profit nga ni thusa uri ni aluse bindu ḽaṋu so ndi mafhungo o thoma hanefho wo tsheka uri ndi tshikolodo tsha hani itshi tshine ndavha natsho arali tshi tshikolodo tshi si tshavhuḓi then wa focusa kori u tshi badele sa nṋe last year nda ndi khou fhaṱa iṅwe nnḓu heiḽa nnḓu ndo vha ndi na 720,000 fhedzi kha nṋe tshikwamani abe matshelede ya hone mutshilisi wa Phalaphala FM ndabe ndi manzhi ndi tshi khou ṱoḓa 400,000 uri project i fhele nda ya nda dzhia zwikolodo mara this year ndo ḓivhudza uri ndi nga si dzhie zwiṅwe zwikolodo zwiswa kha ndi thome ndi badele zwikolodo zwiṅwe uri ndi kone u vha na space tsho ita zwiṅwe zwithu u ya phanḓa so ndi vhona ungari muswa u khou tea u dzula a tsheka uri ndi zwikolodo zwifhio zwine ndavha nazwo then wa focusa nga tshikolodo nga tshithihi u tshi khou tsheka uri tshi re na interest nnzhi ndi tshifhio wa thoma kha tshetsho u tshi badela u tshi fhelela kha tshiṅwe ende zwi a takadza u tshi khou amba na vhathu tshifhinga tshinzhi wa vhona uri hu na vhathu vhane vho no thoma u ita something nga mafhungo ane vha khou pfa one hune ni a pfa vhathu vha tshi khou ni vhudza dzi testimony dzo uri u bva tshe nda pfa ni tshi khou amba nga zwithu zwa so ndo ya nda badela personal loan yanga ndo ya nda settler hezwi ndi zwithu zwine zwi a takadza ndi zwi ita uri u ye phanḓa na u gudisa vhathu nga masheleni. Tshiṅwe tshifhinga Percy sa vhaswa ri tou fhuriwa nga maanḓesa arali ndi muswane na vhori ndi lo thoma ndi tshi khou fara tshelede nnzhi kana ndi khou thoma u shuma ri tou fhuriwa nga vha vhathu vho yo ngo fhambana ngori thi vhone vha vho ḓivhudza uri vha khou ḓo ita masheleni nga riṋe ḓone uri ṱalutshedza mafhungo a dzi interest rate uri dzi shuma hani ndi funa u lavhelesa mini musi ndi tshi yo dzhia tshikolodo no amba mafhungo a uri ndi funa u lavhelesa uri ndi vhe na tshikolodo tshavhuḓi zwi amba zwa uri ri nga si tshi shavhe tshikolodo ra ri muthu a khou tshila sina tshikolodo so ndi lavhelesa mini musi ndi tshi khou dzhia tshikolodo tshavhuḓi. Ya dzi loan a dzi fani so tshithu tsho thoma u ḓo tsheka mafhungo ane a dzi repo rate uri ndi dzi kha vho vhugai na dzi prime lending rate prime lending rate zwino i kha vho 11.75 zwi khou amba uri arali ni tshi khou dzhia tshikolodo ni tea u vha ni khou wana rate ine ya vha around haneyo 11.75 arali na dzhia tshikolodo tsha tshi khou ri hetshiḽa tshikolodo ni khou tea u lifha 25% ni a zwi ḓivha uri tshi tshikolodo ni khou ḓo luza tshelede nnzhi so hu na zwikolodo zwo fhambananaho hu na dzi personal loan dzi ḓura nga maanḓa a si zwikolodo zwavhuḓi ndi zwikolodo zwine zwa dzhiwa nga muthu ane a ḓivha uri arali ndi tshi khou dzhia itshi tshikolodo ndi khou ḓo tshi badela in a short period of time nda vha ndo save nga tshifhinga tshiṱuku nda vha ndo save dzi tshelede idzi ngori arali wa dzhia personal loan wa i badela miṅwahani iḽa u vha u luza tshelede nnzhi so mafhungo a so o tsheka uri hu na zwikolodo zwine zwa vha na dzi interest dza fhasi na dzi interest dza nṱha wa nanga dzi zwikolodo zwa interest dza fhasi na ḓivha tshiṅwe tshifhinga vha tou ri rumela na miledza vha ri ḓa ni dzhie tshelede
and u tshi khou vhona muledza u sokou pfi u ḓa dzhie tshelede tshiṅwe tshifhinga u vha u khou ṱoḓa u tou lingedza havho vhona zwo uri zwi ḓo ita na zwi amba zwo uri ndi songo tsha sokou takuwa nda dzhia ḽo ndi sa ḓivhi uri ndi khou i dzhielani. Ya ndi zwa vhuṱhogwa uri u vhe u na plan u tshi dzhia tshelede. Ndi ane mafhungo a fana na mafhungo ayo uri vhathu vha khou ḓo tendeliwa u dzhia pension yavho early. Arali na i dzhia na vha ni sina plan uri ni khou ḓo ita mini ngayo ni nga fhedza ni khou luza tshelede yoṱhe. So ndi zwa vhuṱhogwa uri arali ni khou dzhia tshelede ni vhe ni na muhumbulo uri ndi khou ḓo ita mini ngayo tshine tsha ḓo vhuyedza nṋe tsha ita uri ndi vhe na profit out of it. 086 002 phalaphala Lokobela ai sumbedza hafha usina muthu fhedzi ndo no vha na mbudziso hafho ino khou bva kha watshila ari ndo bva Makuya Phaphama ari avha vhane vha kha ḓivha zwikoloni Percy vha fanela u vhulunga masheleni na arali vha tshi fanela u a vhulunga vha ḓo zwi konisa hani ngauri a vhashumi vha khou tou ṋewa haneyo masheleni. Mafhungo a masheleni ndi mafhungo o tou guda uri u ḓivhe uri masheleni a farisiwa hani a si mafhungo a amount yori ni khou tea u save vhugai. Arali ni tshi khou fhiwa 600 randa na save 20 randa ni vha no save ndima ni khou ḓowela u tshila ngo ralo ende zwi ita uri u ya phanḓa zwi vhe simple. Ni tshi vho wana dzi tshelede nnzhi ni vha ni tshi vho kona ni tshi vho ḓivha uri zwi itiswa hani. Zwi tou nga kha nṋe so ngori ndo thoma kale zwo no tou vha vhutshiloni hanga uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi tshi hola ndi khou tea uri ndi save tshelede. Iṅwe mbudziso mapesi ine ndi khou balelwa u ḓifara ngori lufuno ra vhambani Peter ndi bva Maseko na Magoro a ri mbudziso yanga kha muyeni ndi ya uri izwi a tshi khou vhulunga zwigidi zwiraru nga ṅwedzi o vha a tshi khou tshila hani na muthu wawe hone o vha sa muvhulaisi nḓala na upfi ṅwana wa vhathu vha sokou vhulaisiwa nḓala na. Ya no tshine nda nga amba tshone kha musi ndi tshi ngori arali u tshi khou save a si mafhungo o sokou save uri u vha u khou save ngori arali wa sokou save wo vhea tshelede banngani interest ine wa ḓo i wana ndi ṱhukhu badi. Arali wa vhea 100,000 zwino u nga wana tshelede yo no nga 700 nga ṅwedzi mara arali wa dzhia iḽa tshelede wa isa kha a form of investment u fhedza u tshi khou ita profit nga maanḓa u fhira musi wo i vhea banngani. So nṋe kha nṋe ndo no shanduka u bva kha u save zwino ndi vho focusa kha uri ndi ite zwa property. So ndi vha ndi sa khou save ndi tshi khou tsheka muholo fhedzi ngori ndi vha ndi na dzi rumu dzine nda khou dzi rentisa. So zwo no vha simple kha nṋe ngori ndo no vha na dzi multi streams of income. Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a dzi investment vhunzhi ha vhaswa vha zwi pfesesi zwithu vha sokou pfha u nga ri ri ḓo zwi vhona mani zwe zwino none ndi kha ḓi vha muṱuku nṋe a si zwino itiwa nga vhathu vha re na vho 40 years izwo kana vho 50 years vhane vha vho uri a vha tsha vha vhaswa. Kha ri ḓo lavhelese mafhungo uri ni tshi ri investment ni khou tou zwi amba nga nḓila ḓe ngori hu na zwithu zwo yaho nga u fhambana uri sa khou tou amba uri investment ya gai ya shopho ḽifhio mara ya hu na dzi investment dzo fhambananaho ine nṋe nda i funesa nga maanḓa ndi ya property. Ya musi u tshi khou ya wa renga property maybe nga 500,000 wa ḓivha uri ndi ḓa ndi khou badela 5,000 fhedzi nga ṅwedzi wa dzhia tshelede ine wa vha nayo wa swika wa fhaṱa dzi backroom. U tshi fhedza u fhaṱa dzi rumu nga murahu wa ḓivha uri kha itshi tshiṱentsi tshoṱhe ndi nga kona u vha ndi khou wana 40,000 kha tshiṱentsi itshi. And then u fhedza u nga thoma u tshi khou tou ita e-side business mara nga murahu i nga vha yone main business. For nne zwino tshelede ine nda ita through dzi nnḓu ndi nnzhi u fhira ine nda ita through mushumoni sa civil engineer. So ndi zwa vhuṱhogwa uri vhathu ri vhe na dzi side business and ri ḓi pange khadzo ri kha ḓi vha vhaṱuku ri tshi sala ri tshi aluwa ri tshi vho swika vho 30 years u vha wo no vha na nḓila nnzhi yo ita tshelede. 086 002 kana vha shumise Twitter @masp_dj kana mulaudzi prsabc.co.za ndi khou lavhelesa miledza yavho hafhanoni miledza ya hone ngohoi ndi khou vhona Khodani Kenneth Komola a ndubva tshiyo zwa ri roṱhe sa nga mizi mbuso yanga ndi ya uri ndi zwa vhukumana zwo ri arali hu na zwikolodo mavhengeleni kana dzene dzi bannga khulwane nga murahu wa miṅwaha miṱanu zwi a phumulwa na izwo zwikolodo na nahone hu vha ho sedzwani. Ndi vhona ungari zwi khou thusa mbuso nga nṱhani uri zwi amba uri vhaṅwe vhathu vha khou ita zwikolodo nga nṱhani uri vho pfa tshipfufhi miṅwaha miṱanu tshi sala i tshi fhela zwi a phumula. Nṋe ndi nga si advise muthu uri a dzhie tshikolodo a tshi khou ita uri a tshi phumuliwa nga ngori tshi fhedza tsho affecta credit yaṋu. Naho arali tshi khou pfhi hetshiḽa tshikolodo tsho phumuliwa ini ḓo sala ni sa tsha kona u wana zwiṅwe zwikolodo nga nṱhani uri credit score yaṋu i ḓo vha yo no vhaisala.
so ndi khwine uri ri fhulufhedzee kha zwikolodo zwine ra vha nazwo ri dzi badele nga tshifhinga uri ri vhe na credit score yavhuḓi ngori credit score ndi maanḓa ano a tshelede musi ni tshi khou ṱoḓa u renga tshithu arali ni na credit score ni a kona u wana tshelede zwo leluwa mara arali ni tshi khou fhedza ni tshi khou ri ni khou shavha zwikolodo then ni ḓo sala ni na credit score isi yavhuḓi ni tshi khou ṱoḓa u renga dzigoloi na balelwa na u renga dzigoloi. Zwi amba uri a zwi phumuliwe hezwo zwikolodo zwi tou bori vha tou vha vho tou ni blacklist. ya ndi mafhungo nṋe ndi nga si ri zwo phumuliwa ndi mafhungo uri zwi ḓo vha zwo vhaisa profile yanu zwi ḓo vha zwo vhaisa credit score yanu. Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a credit score wa ri u tshi khou ya fhethu vha vhudza zwo ri ndi nga si ni fhe itshi tshithu kana ka si ni fhe masheleni hayi nga nṱhani uri inwi credit score yanu a si yavhuḓi i tshinywa ngani? Okay, tshithu tsho no tshinya credit score, credit is about ndi history ya kubadelelo kwa uri wa u khou badelisani murahu, so u tea u vha na tshikolodo uri u kone u vha na credit score, then arali u tshi khou tshi badela nga nḓila yone u tshi khou tshi badela nga tshifhinga then i ḓo vha yavhuḓi. Mara arali wa thoma u ita hezwo zwo ri khamusi u tshi hola kha FNB wa fhedza u tshi vho ri no ndi khou tea uri ndi shavhise howu muholo ndi u ise kha Nedbank uri vha tshi sala vha tshi ḓa vha wana u sina tshithu dzi tshi khou bouncer dzi tshi khou wana u sina tshelede dzi debit order i fhedza i khou tshinya credit score yao. Ende hu na vhane vha tou ambura nṋe vha nga wani tshelede ndi khou tou gubela nga thola ya vhusiku ndi ṱavhanya ndi bvise kana ndi ṱavhanya ndi withdrawe u tou uri dzi debit order dzi songo dzhena. No zwi pfha vhaswa a ri khou vhudza vhaswa fhedzi na vhone sa muthu muhulwane kha vha zwi ḓivhe zwa uri heyi nḓivhoi ndi ya ndeme nga maanḓa. 2 ndi vha kha wara ya vhuṱahe ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe musi ri tshi vhuya ri isa phanḓa na u vhusa mbudziso dzavho. vana bindu line vha ṱoḓa u ita khunguwedzo yalo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khunguwedzo na riṋe kha vha kwame vhahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vha tou rumela email kha mulelu@sabc.co.za. ri a vha anela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe. Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM. 2 ndi vha kha wara ya vhuṱahe ndi ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe Namusi Ri na Percy Singo ane a vha uri khou ri eletshedza nga mafhungo a masheleni. Mutshimbidzi wa Phalaphala FM hezwi ya hafhanoni vha songo mu vhona u dzulisa zwezwi u khou amba maṅwe masheleni manzhi nga maanḓa nahone u a thusa vhathu vho yaho nga u fhambana vha tshi khou tou zwino nṋe ri mu ḓisa kha vhone khou nga mahala ri khou ri vhone kha vhake nḓivho vha dovhe vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u tshi vhudzisa uri vha kone u vha tshipiḓa tsha mbekamishumo nahone vha kone u vha na vhumatshelo ha khwine nga nṱhani uri sa vhaswa zwithu a zwi ngo dzula zwavhuḓi na luthihi. Ni muthu ane na vha ni tshi khou ambesa nga mafhungo a dzi mishumo miṱuku ine muthu anga ita nga matungo vhathu vhanzhi vha sumbedzisa vha dzula vha tshi khou zwi amba uri a ni nga vhi naho masheleni arali no sokou tou lavhelesa muholo fhedzi kha ri ḓo lavhelesa zwiṅwe zwithu zwine ra nga zwi ita. Ndi zwone no amba mafhungo a uri vhathu kha vha investe kha mafhungo a dzi property mara hu na vhaṅwe vhashu vhane vha vha uri a ri tu vhuhola vho tshelede nnzhinzhivho tshelede ndi ṱhukhu ri nga ita mini vho zwiṅwe zwine na vhona ungari zwi nga ri dzhenisela masheleni. Ya tsho thoma ndi zwone zwo ri muholo hano maḓuvha u nga si tsha vha wone une wa tou ḓithemba khawo ngori u nga itea tshiṅwe na tshiṅwe kha muholo wawo. Sa zwino nga tshifhinga tsha COVID hu na vhathu vhanzhi vhe vha fhelelwa nga mishumo and hu na vhathu vhanzhi vhe vha vha tshi vho hola muholo muṱuku u fhira we vha tshi hola wone hu sathu ḓa COVID. So zwi vha zwa vhuṱhogwa uri muthu a ḓidzhenise kha zwa dzi business dza nga matungo dzine dzo fhambanana u ya nga u fhambanana mara hu na dzi business dzo fhambananaho so a zwi na ndavha uri ni khou ngo thoma tshiphaza kana ni khou ngo thoma saluni kana ni khou ngo thoma property business. Tsha vhuṱhogwa ndi tsho uri u thome arali wa thoma u ḓo vha u tshi vho ṱangana na dzi nyimele dza neiḽa business u tshi ṱangana na dzi nyimele dza neiḽa business u tshi khou dzi overcome u tshi khou dzi kunda dzedziḽa dzi nyimele ndi hone u tshi khou ya phanḓa u tshi khou ya phanḓa. U nga si pfhe muthu a tshi ri no nṋe ndi na rumu dza 28 wa ri ndi khou ngo thoma nga dzi rumu dza 28 tsha vhuṱhogwa ndi tsho uri u thome u vhe na neyo nthihi u na rumu aneyo nthihi i tshi khou ḓisa zwiṅwe kha iwe u tshi khou zwi seiva wa fhaṱa dziṅwe wa vha u khou aluwa u ya ngo ralo mara tshithu tsha vhuṱhogwa nga maanḓa ndi uri ri thome. Ni vhona ungari khamusi dza vhaswa ri no fhulufhiwa ri tshi lavhelesa mafhungo a masheleni khamusi ri tshi lavhelesa miholo yashu ri ya nyama ra sokou tou vhona ungari zwi a fana na enjoyment. Ya ndi zwone na vhathu vhanzhi vhane vha na mihumbulo ya so vhaṅwe vha tou shavha vha tou ni vhudza na zwa uri arali nda seiva dzi tshelede dzi ndafa zwine ndi pfha ungari ndi zwiṅwe zwithu zwine
a si zwithu zwa vhuṱhogwa ngori hu na zwithu zwinzhi zwine wa tea u tshilela zwone u fhirisa iwe muṋe fhedzi ngori arali u na vhana na musi wa fa havhaḽa vhana u tea u vha sia na tshiṅwe tshithu vhutshiloni. So ndi zwa vhuṱhogwa uri ri fhaṱe ri thome hanefho hune ra nga thoma hone and then ri ye na kha dzi semina dzo fhambananaho ri tshi khou guda u ya kha vhaṅwe vhathu vhane vha no zwi ita vhane vha khou ita zwithu zwo fhambananaho. Ndari ndi muswa ane ndi na vhushaka havhuḓi na Masheleni ndi vha ndi muswa ḓe? Okay, nṋe ndi nga ri kha muthu ane ono shuma nyana miṅwaha nyana ndi musi ni tshi vho kona u renga tshifhinga arali hapfi ni khou pandeliwa mushumoni ṋamusi a zwi amba uri ndi tea u pfuluwa from Gauteng nda humela Venḓa. Ndi tea u kona u tshila u ya phanḓa ndi tshi khou shumisa dzi savings dzine nda vha nadzo na dzi investment dzine nda vha nadzo nda kona u ḓi kona nṋe muṋe u ya phanḓa musi ndi tshi khou ṱoḓa muṅwe mushumo. Arali na swika kha nyimele yaso ine na ri ndi a kona u ḓi kona musi ndi sa khou wana tshelede yo bva mushumoni ni vha ni fhethu havhuḓi. Ndi khou ri ndi lavhelese dziṅwe dza dzimbudziso hafhanoni fhedzi ndi khou vhona vhunzhi ha vhathu vha tshi khou tou khoḓa vha tshi ri hai mbekanyamushumo yavhuḓi nga maanḓa. Ri khou livhuwa Randani Siaruli a ri ndi ifhio nḓila ya khwine ine nda nga kona u vhulunga masheleni anga zwavhuḓi? Okay, mafhungo o thoma ndi u ḓisedza iwe muṋe wa tsheka uri ndi tshifhio tshithu ngori vhathu vho fhambana ende vha na zwithu zwo fhambananaho zwine vha khou ita zwone nga tshelede. Ndi u tsheka iwe muṋe wa ṅwala fhasi, u nga ṅwala fhasi kha musi uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi vha ndi khou shumisa tshelede khezwi. Kha muṅwe hu nga vho mafhungo ane o renga zwiḽiwa, hu na muthu ane a nga ri tshelede yanga i khou ṱuwa ngori ndi khou rengesa zwiḽiwa. Wa fhungudza hanefho wa ri no a thi tsha rengesa zwiḽiwa ndi vho tou bika hayani nda ṱuwa na dzi container mushumoni zwithu zwa so. U nga wana hu na zwithu zwo fhambananaho kha vhathu vhoṱhe zwine vha khou tambisa tshelede ngazwo mara muṅwe na muṅwe u tea u dzula na ene muṋe a ḓisedzulusa uri ndi tshifhio tshithu tshine nda khou ita tshone tshine tsha khou tambisa tshelede yanga. Mara ani vhona ungari tshiṅwe zwifhinga na zwezwo zwo ri kha musi ndi muswa ndi tshi vhulunga nga maanḓa masheleni ndi ya swika hune nda ḓi hangwa nṋe muṋe sa muthu zwa mmbangela na mitsiko enei na zwo yaho nga u fhambana. Ndi khou amba mini ndi tshi ralo ndi khou amba ngauri a thi ndi ḓuvha ndi tshi khou ḓivhudza zwo nṋe ndi khou vhulunga ndi vho ḓi hangwa a tshi a ḓiṱhogomela a Miss P ndi khou mbo ri na wavhuḓi a sokou bvelela ndi ri zwo vha sokou vhanga na mitsiko. No, ndi vhona ungari savings i nga si vhe mafhungo o tou seiva nga nḓila ine wa tea u seiva nga tshifhinga tshoṱhe. Sa muthu o no nga nṋe so murahu hangini ndo vha ndi tshi vha ndo tou fokhasa fhedzi kho save hu si na zwithu zwinzhi zwine nda khou zwi ita mara tshifhinga tshi tshi khou ḓiya wa vha na u tshi vho kona u ita zwiṅwe zwithu na musi u tshi khou save wa kona u ya na kha dzi holiday wa ita na zwiṅwe zwithu wa pfa u songo affectea ngori u wona u zwi ita lwa tshifhinga tshilapfu. Ambe riṋe ri tshi vhona vhathu vha tshi ya dzi holodayini ri vha ḓiri vha tou vha na masheleni mara ra hangwa uri riṋe weekend iṅwe na iṅwe na enjoyment ri vha ri khou ḓiphina mathi na muthu a nga shumisa haneyo masheleni. 13 minete ndo livha kha vharayo vhuṱahi mutshitisi wa Phalaphala FM a ḓo ri farela nga maanḓa uri namusi ri khou lingedza uri vhe na vhone hafha kha dzi ṱhingo fhedzi thaidzo ya zwa thekhiniki namusi ya ri hai ani mboni ndi hone namusi fhedzi kha vha ri farele ri ḓo vhona uri vhege ḓawe zwithu zwa tshi zwi dzule zwavhuḓi. Mudedzi khou khou bva kha 20 January a ri ndi mushoma khathutshelo u bva Flayfontein. Zwino nṋe ane nda vha na kubindu nyana ndi nga kona hani u vhulunga masheleni ndi sina bannga? Ndi khou pfa mbudziso sa khou tou pfhala zwavhuḓi uri why a sina bannga ngori arali ni na business ni tea u vha na business account ine na khou vhea khayo tshelede. So zwi important uri muthu a vule account ngori ni nga si ri ndi khou ngo vhea tshelede fhasi ya musamelo nga fhedza u khou i xedza iḽa tshelede. So ndi zwa vhuṱhogwa uri a vule account for business yawe kana a i vule nga ene muṋe nga madzina awo. Ani vhona uri tshiṅwe tshifhinga kha musi na vhabebi vhashu vha ri ṱuṱuwedza nga nḓila ine ra vha ngayo siani ḽa zwa masheleni na vhushaka vhune ra vha naho kha masheleni nga nṱhani ya uri arali ndi tshi khou vhona tshelede hayani i tshi khou vheiwa fhasi ya musamelo na nṋe ndi tshi hula ndi ḓo vhona hu si na ṱhoḓea uri ndi vule account yanga nṋe muṋe ḓo ḓisa phanḓa no vhea masheleni. Ni zwi vhona hani zwezwo zwithu? Ndi zwone vhabebi ndi vhone vhane ri guda khavho. So ndi zwa vhuṱhogwa uri vhabebi vha gudise vhana nga masheleni arali u sa khou kona u mu gudisa u nga mu isa fhethu hune wa ḓivha uri hafho fhethu u ḓo kona u guda hone nga masheleni. Mara u nga si tou sumba mubebi a yeṱhe ngori hu na vhathu vhanzhi vhane vha nga alusa muthu uri vha mu ite uri a vhe muthu wa khwine.
ndori na nṋe sa muswa ndi a fanela u vha na dzangalelo athi ndi vhumatshelo ndi yanga ya ndi zwone ndi zwezwo zwo uri u nga si tou tsheka uri arali vhabebi vho balelwa na nṋe ndi ḓo balelwa u nga shuma iwe muṋe wa shandukisa nyimele wa vha muthu wa khwine. ri tshi vhuya mthetshelesi wa Phalaphala FM ndi khou ḓo ḓivha zwori ndi zwifhio zwithu zwine a khou zwi eletshedza uri sa vhaswa ndo rali ndo no tou thoma u shuma ndi khou funa u vha ndi nazwo ri khou lavhelesa zwithu zwoṱhe i nga vha vhulungele kwa masheleni i nga vha kuitele kwa zwithu uri nda vhuya nda tou thoma u shuma ndi khou funa u vha ndi khou tshimbila ngo mulenzhe uri ndi kone u ḓiwana vhumatshelo hanga vhuhavhuḓi ngori ndi sokou vhona u nga ri zwa mafhungo a masheleni musi ndi tshi khou a vhulunga zwino ndi tshi kha ḓi tou vha muswa ndi hezwiḽa zwo pfhi tambulani zwino u itela uri musi ni tshi aluwa ni kone u tshila zwavhuḓi ni vhe no tou ḓigeḓa zwavhuḓi ende ri dzula ri khou ita tsumbo nga vhatshena uri havhaḽa vhatshena vha tonga ri vhone siani ḽa zwa masheleni zwavho zwo dzula zwavhuḓi ngori vha ya kona u sumbedza vha tshi tonga ri zwo dzula mara vhathu vhanzhi vha ḓi sumbedza na zwo uri ndi nga nṱhani uri hayani muthu u dzula o thusiwa so riṋe ri vha ri khou tou funa u tou ḓi thuma u thusa u bva fhasi mthetshelesi wa Phalaphala FM ndo ndila mbudziso dzavho kha ri thome ri fhire ngafha. kha ri ṱutshele zwiito zwa u tambudza nṋe ndi pfhi vho ṋengudza itani Calvin sa lushaka ndi tenda uri roṱhe ri vho zwi ḓivha nahone ri dzithanzi dza u tambudzana na mabulayo oṱhe a na khou itea ḓuvha na ḓuvha kha vhupo hashu o livhiswa kha vhanna vhafumakadzi na vhana vhashu sa Real Man Foundation ri khou ita bembela ri tshi ri maafrika tshipembe kha ri takuwe ri ime nga milenzhe ri farane zwanḓa ri wane thandululo kha buka ḽe ḽa sedzana na riṋe ḽa gender based violence and femicide ngauri zwi vho tonga nḓowelo ri tshi vuwa nga matsheloni ri sa pfupfi mufumakadzi o vhulawa nga ngei ri ḓo vha ri khou pfa nga ha ṅwana o tshipiwaho kana u vhulawa zwi sa ralo ri ḓo vha ri khou wana mivhigo ya munna o fhisiwaho nga maḓi a u fhisa zwino ri khou tea u wana thandululo kha heḽi sa maafrika tshipembe. kha ri lwe na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM Phalaphala FM ri na nnu misi yoṱhe ro ḓigeda na Miss P kha Phalaphala FM. Labrari liṅwe na liṅwe awara vhumalo swika awara ya vhuṱahe nṋe na vhone ri vha ro ḓigeḓa kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ṅwedzi wa Fulwi ndi ṅwedzi wa vhaswa ro mbo ḓi tori hei mbekanyamushumo ri lavhelese mafhungo a masheleni musi ri tshi khou khunyeledza ho ṅwedzi wa vhaswa ngauri ndi dziṅwe dza dzikhaedu dzine vhaswa vha khou ṱangana nadzo kha khaedu dziṅwe nnzhi dzo yaho ngo fhambana dze ra ḓo dzi amba uno ṅwedzi zwino na musi ro dzula na Percy Singo. Percy, ndi zwifhio zwine ni na ri musi muswa a tshi tou thoma u shuma hezwi kha tou vhona uri hayi kana mini hezwi kha vhena zwo tou fana na musi ri tshi amba uri shango ḽi lavhelela uri vhathu vha vhe na dzigoloi ini ri ndi zwifhio zwine muswa a khou tea u vha nazwo? Nga nḓila ine ya vha ngayo zwi nga vha zwo fhambana u bva kha muswa muṅwe muswa ngori muṅwe muswa a nga vha khou balelwa u wana tshelede yo renga goloi mara tshine nda nga tou ṱuṱuwedza ndi tsho uri u tshi kha ḓi vha muswa tshila vhutshilo vhuṱuku ngori ndi hone u khou thoma ngori vhathu vhanzhi vha ṱoḓa u thoma vha nṱha ngeni ngori no no vhona vhathu vhanzhi vha tshi khou reila dzigoloi dzavhuḓi na inini vho ṱoḓa goloi yavhuḓi mara ini ni kha ḓi tou thoma so ndi khwine uri ni reile goloi ine na ḓo i kona and then ni kone u vha na heiḽa rumu yori ni kone u seiva dziṅwe dzi tshelede dzine dza ḓo ni thusa arali ni khou ngo thoma zwiṅwe nga matungo. Na ḓivha tshine nda khou pfha tshi nga ndi khou tshi gudesa namusi ti noti ndi tshinga mara tshine nda khou pfha ndi tshi khou tshi gudesa ndi tsha uri muthu u khou funa u vha na pulani muthu u khou funa u dzhia bambiri a ṅwala fhasi arali a zwikolodoni u khou funa u zwi ḓo zwo ndi khou ṅwala fhasi nda fhungudza zwigede nda itisa hani zwi amba zwo uri u vha na pulani ndi zwa ndeme nga maanḓa musi tshi khou lavhelesa mafhungo o vhulunga masheleni. Ndi khou vhona mulaedza hafhanoni ndi une wa khou bva kha mulaedza uḽa na ungafhi na hoyu mulaedza ndi une wa khou bva kha murongwe wa Chimona mukondeleli magandani ari ndi magadangani ari u vhulunga tshelede a zwo ngo leluwa ni wana hani ni na vhana ndi 7 na zwiḓulu zwiraru ni hola 3.5 saga ḽa mugayo ndi 580 kg nga thungo ari ndi khou mini ndi dzibugu dza lufu mukegulu a vhashumi ngafha nga thungo vho mala munna o ḓa na vhana vhawe vhavhili nahone imani none ri ndi tou fhumula ndi dziṅwe dza dzikhaedu dzine vhaswa vha khou ṱangana nadzo. Ya ndi zwa ya hu na tshifhinga tshine wa vha u kha situation kha nyimele ine zwi nga vha zwi zwone uri u nga vha u sa nga koni u seiva lwa tshiḽa tshifhinga mara haneyo tshelede ine wa khou i wana arali wa kona uri u i lange u i fare zwavhuḓi na musi miholo i tshi vho gonya u ḓo kona u vha u fhethu hune wa nga kona u thoma u seiva. Besi zwino ini ni ngomba zwo uri arali muholo wa gonya nṋe ndi zongo
shandukisa vhutshilo hanga Yeah. ndi tshila no vhola vhutshilo ha mulovha. Yeah, and heyo ndi yone secret khulwane yo save. Arali ni khongo save zwavhuḓi ndi musi ni tshi wana dzi promotion na sa shandukise vhutshilo haṋu na litsha vhutshilo haṋu to ralo mara nyimele yaṋu yo no shanduka then ni ḓo vha ni tshi vho kona u save tshelede nnzhi. Hey, Percy u dino leva boy. Ngo hezwi zwi to vhidzwa upfhi u levha. Mara ndi khou takalela nga maanḓa uri ino mbekamishumo i sale i tshi khou swika magumoni vhaswa vho no vha na nḓivho ya khwine nga maanḓa ri tshi lavhelesa masheleni. Vhaṅwe vho no tou ḓivhudza zwo ri nṋe ri na vhushaka havhuḓi na masheleni nahone ri tsha dovha hafhu ra ṱoḓa u zama kana ri tshi nyaga u lingedza u fhaṱa vhushaka havhuḓi na masheleni. Muholo khoyu u khou dzhena ndi khou tea u badela zwoṱhe zwine nda khou funa u badela zwone. Ndi khou ri mushonga muhulwanesa ndi vhona zwo ri sa muswa ndi fhungudze zwine nda khou vhona uri a zwi na mushumo. Vhaswa vha khou badela zwinzhi zwo yaho nga u fhambana zwiṅwe ndi zwo tou ḓitakadza. Ini ni khou ri sa vhaswa u bva na musi kha ri takutshedze ri yo fhungudza zwithu zwine zwa vho ri a zwi na mushumo. Ya ndi zwone ri khou tea u fhungudza zwine a zwi na mushumo na zwithu zwine a zwi ri iteli tshelede. Arali zwikolodo zwau zwinzhi zwa vha zwi zwikolodo zwi sa iti tshelede u ḓo fhedza u sa tsha kona u ita tshithu nga tshelede mara arali zwi zwikolodo zwine wa khou zwi dzhia uri u kone u ita tshiṅwe tshithu tshine tsha ḓo ḓisela tshelede then wa mangala u tshi vho kona u afoda zwithu zwo no ḓura u sa khou vhuya wa pfha hu na pressure. Mara vhaswa vha ri mabindu a konḓa vhaṅwe vha dovha hafhu vha amba zwo ri tou nga zwa mabindu zwi tou bebelwa hu na vhane vha vho ri vha ya zwikona nṋe ndi tou nga ri nṋe ndi tou ḓela fhano shangoni u ḓo shuma zwi a konadzea zwezwo. Ya ndi zwone na mabindu ane a konḓa mara mabindu o no nga ane a property ndi mabindu ane a to ḓirana iwe wa vhuya wa fhaṱa wa panga vhathu vha khou dzula kha dzi property dzau a u itesi zwithu zwinzhi a zwi tou ṱoḓesa uri iwe wo hone u tshi khou ita zwiṅwe zwithu so u tea u tsheka aneaḽa mabindu ane a nga kona u ḓirana ane a ṱoḓi vhathu uri iwe u vhe u hone tshifhinga tshoṱhe. Ndi khou ḓo ḓivha ri sathu vala ino mbekamishumo uri zwone khamusi zwine na khou dzudzanya kha dzisemina dzaṋu dzine dza khou ḓa khamusi u itela u thusa vhaswa. Ya dzisemina dzi dzula dzo ḓala ngori ṋaṅwaha ndo no ita dziseminani ndo no amba fhethu hunzhi namusi ndi event ya vhu 16 ndi tshi khou amba ro thoma Lesotho ra ya fhethu hunzhi yo fhambananaho mara zwino ndi khou ḓo vha ndi khou amba nga dzi 29 dza July Midrand and then nga ḓuvha ḽeneḽo ndi ḓo vha ndi Swaziland so ndi ḓo thoma amba Swaziland nga dzi 29 dza July nda vhuya fhano South Africa nda vha ndi khou amba Midrand. Mara zwi amba zwo ri hezwi riṋe ri sa khou vhulunga tshelede ni ri vha ri khou ni itela tshelede ngoti ni funa u dovha hafhu namba na riṋe zwavhuḓi. Mulaudzi PRSABC.co.za kana vhashumisa Facebook ndi Phalaphala FM na misi yoṱhe ndi khou lingedza uri ndi vhafho ndi wane iṅwe mbudziso hafha musi ri sathu vala ino mbekanyamushumo ndi khou vhona iṅwe mbudziso ke mthetshelezi wa Phalaphala FM ndi no khou bva kha mpho mapholisa a ri vha Tshidzini Mutshili a ri nda khou tama u ḓivha uri arali ndi khou hola zwigidi zwiraru nga ṅwedzi ndi vha ndi khou tea u vhea vhugai ndi a kona na u tshila nga iyo tshelede ndi sina zwikolodo nahone ndi dovhe ndi vhulunge ndi tshile zwavhuḓi a fhedza ri nda khamusi ri sa khou tou lavhelesa hei tshelede ine ho ya khou amba yone uri wa i hola khamusi muthu muṅwe na muṅwe no khou hola tshelede ine ya vha uri i fhasi ha khamusi ri fhasi ha 5000 rand. Ya ndi nga kona u save o tou vhori u tshi ri u save a u khou tea u ḓivhetshela amount u tshi khou tsheka muṅwe uri u khou save vhugai. Arali wa save 100 rand ṅwaha u tshi fhela ndi 1200 u vha u save tshiṅwe tshithu so mafhungo ndi uri u thome u save zwezwo zwine wa nga kona zwone u tshi khou zwi ita u ḓo vha u tshi khou thoma u nyanyuwa iwe muṋe uri ndi khou vhona ndo no vha na 100,000 zwi khou amba uri next year ndi ḓo save more the more u tshi khou zwi ita u vha u tshi khou guda u tshi khou aluwa kha zwa u save. Kha ri lavhelese ri tshi khou yo vala mafhungo a dzi investment dzo yaho nga u fhambana dzine vhathu vha khou pfhi vha funa u badela khamusi ya 100 rand nga ṅwedzi u tshi fhela miṅwe miṱanu ni a zwi ṱuṱuwedze zwo kha riṋe sa vhaswa uri ri ḓidzhenise khazwo. A thi zwi ṱuṱuwedze ngori zwinzhi zwi vha zwithu zwa vhukuma so zwi important uri muthu arali ndi sathu investa ndi thome ndiye ndi ḓivhe uri ndi khou ḓo investa kha zwithu zwa hani zwi na vhungoho na nga ngomu so nṋe zwithu zwa so a thi zwi dzheneleli zwo soko uri ḓisani ya 100,000 ḓo wana 5,000 ṅwedzi u tshi fhela so ndi investa kha zwithu zwine ndi vha ndi khou zwi ḓivha uri hezwi zwithu ndi zwithu zwa vhukuma zwine zwi ḓo vhuyedza tshiṅwe tshithu.
mara chimwe chipinga ubangedzi khulwane musi dzine dzavha dzikuripidza okay iri ndibve mafungoni avacho dzadofara miniti miviri pedzi kuti vakaura vutai khamusi ni chikotovhala inombekanya mushumo ri chikolavhelesa uri rwamba na vaswa vane vori vamwe zva zvino ri chikomba vasvikolodoni nga manda na vane vori vasvikolodoni nyana vane vavori ndione vasvikolodojena zvikolodoni machero ninga ri mini ni chikosiya muledza khavo vaswa vothe chine ndangamba chone ndichori arali muthu achikobhadhela chikolodo uva unothoma useiva uva ka process yoseiva naho usina tshelede ine wa kuiveya wari ndi hei ine nda kuiveya mara uva ukho ḓivha uri tshila tshikolodo u tshi fhedza u tshi badela u ḓo vhona tshelede ine unga kona u iseiva so tsha important ndi tsho uri ri thome u badela zwikolodo zwashu uri ri kone u zwi fhedza ende ri sa shandukise matshilo ashu ra ita uri ri kone u isela tshelede iye kha u seiva then ndi yone u tshi vho khou guda nga u seiva the more miṅwaha i tshi khou ḓiya u tshi khou ḓiwana na miholo wavha u tshi khou ita zwithu zwiṅwe nga thungo wa fhedza u tshi khou bvelela vhutshiloni ngo pfufhadza kha vhaswa vhane vha vha kha mulenzhe wone vha khou vhulunga zwavhuḓi zwa masheleni zwo dzula zwavhuḓi vha na vhushaka vhuḓi na masheleni ni nga ri mini kapo aho ndi vhadi vhane nda funa vhone ngori ndi vhona unga ri tshi khou tshimbila ri tshi khou ya fhethu ri tshi khou amba nga masheleni u khou ṱoḓa uri u pfhe muṅwe muthu a tshi khou amba vhuṱanzi uri zwino ndi vho kwana zwithu zwa so sa muṅwe nda ndi tshi shuma naye o ḓa ngeni u to swika fhedzi a vha khou thoma u seiva after 3 years a mbidza uri ḓani vhone tshiṅwe tshithu ḓani vhone something ndi tshi ya ngeni a vha khou ntsumbedza uri u na 320,000 accountini yawe which ndi zwone zwithu zwine zwa takadza uri u tshi khou amba na vhathu vho khou ṱoḓa uri vha vhuye na vhuṱanzi uri hezwi ndi zwine nda khou ita zwone not uri u sokou ya fhethu u ambe u sale u sina tshithu tsho iteaho apero dzula fana ndo chwa bad uri mbeka mushumo isara chiziko magumoni songo vhuya na mbuso uri inu mispina vhushaka na masheleni ndikolibora niko zviita zvo khazo ndichizwa bana para FM matambeka mushumo shana Namusi Ri together yo chimbira ngo rali ndikolibwa nga manda bone bokono vashipida chino mbeka mushumo khava chimbire bayo bulunga masheleni bewo baswa no zwipfa musi uveni chitomo shumai songo levelese zwo ri ngo ṱoḓo takadza shango bewe vhane ni tshikodi vhaisa mani na zwikolodo ufya rali basani pa zwone zwembo zori zwo luga zwo ralo ubva kha Miss P na Jones Mr Lava mubvirizi weno mbeka mushumo ri khabe mateko na vhudi ri khoma mafhungoni ya uri ya vhutahe SABC News yo ḓiimisaho yoṱhe nahone sa dzhisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM marikwana vho the Miss P na Jones ngai ningeyo uko tevhela mafhungo a uri vhutana vhuna kha Phalaphala FM vha tshi abailwa nga ndi vho Khuba ho swikelwa thendano vhukati ha dzangano ḽa vhashumi Solidarity na muvhuso kha fhungo ḽa mulayo wa zwa vhashumi